Go ahead. Hello, Jotua. Welcome. Kachaka Kilabachuli. Anyinga Alice. One O. Wang O. Okay. Welcome, Kachaka Iwang O Kilabachuli. Anyinga a boy or court. One what ye can with Sister my co-host and what ye our guest in the line. So please welcome. For Jacqueline Kang of Court, Tinwatia, welcome again, Genatoa. Ominwa ma Alex Odera. Thank you for joining. Wanangeo chape. Kitma yang wawaja video morning. Chape ito one when what you busy. Danaga to teach family team meeting go chan and knock like in machaka matiri best. So Odera, we welcome you. Wapoya, we joining one again, just even briefly. It really means a lot, Idwa. Ana Jola, man. Ana Jola, Ana for us, edit. Okay, thank you. Give it a minute is good. So we done a gamma, we done it a will, so we can remember it, you know. Give it a minute is really I'm really so happy with it. Okay, thank you, Dera. Yeah. One minute what you learn a lot. One more to one year gako. Not only lab but culture wang mine and atia punya na pora punya gini pole. So Right. boy, I would ini lead opinion Dera gimoma made gimoma. I think actually maybe we been a bit of a will about it. What were maybe recall down. Kiro discussion ngami tamane Wala what time mona touching topic any. Dan puri wigi we gna they remember kida look any wele. What will look about it? Mono like cultural wise or just to actually culture lab to Bill there made a touch on a lot Konyakoa. Yeah. And there's some things he's going to find out it what Odera maybe instead of penyin gima I wonder if gimo me Twitter share kedwa team and no chapter knock down. It's okay. Giba taban yes, giba hananya yang back home kuya taban karabang chon chani borwa taban Latin kich koi wang o taban wang o ni kama lo dong ma dong tielo kor ma ka dong no chengo yur kidin manong nano kuya pinyo yur man nok dong un lo teno ko obo ma dong bo lo dong taban nana wa lo dong en dan wang choko bina chiel kenyo kuon ma mon o tero gini mon matelo manongo o mego gino o nyoma wa daga man tero kelo wang o kenyo daga man tero kelo so latin man ti la kich en chamo en wang o kenyo taban kuon eno ni ko kelo taban ka dano duong in imiyo para kuon angwinyo ichwala nyim aboy angwinyo ka deg lubu jwene taban so inongo dana weng tika chiam marom taban latimo ka nongo berom nongo chiam koy wang o kenyo sedit Kenya nongo kar mak wa nyim tiegi en dano munya nyim kenyo nyimeno ni lo moyo ko tuorong en mo lo guri dek ano chaka no mero ker taban wang o kenyo taban no dano duong lo dong ma dongo juba dong tegi ko kulu en wai unu chero kelo yan yen gi tim obo bor gi kenyo ano meru jui ka kot kan les ka kot chue ka gi bedi ot kapin tiro ore taban wang mo maj borki giberi chok oyo maj taban ano chaka yes mono gi bang chon academy ni dua and the same da no dana duon kibe ngunya ko kon chalo kelo ma duon kano lo chaka no miyo kon ma chera nyim ini ngunya kon gi kiyo dek ke chunya ke taban ko duon ka mone indo ko chaka ga mon do ka ba kon tu men do chaka do gi do en so ino pok eno bero wen equal ngabaro ro Tumaken ro kuna ro taban so eni ingunya chiel do kiyo taban we ko dog do por ke ngwe so to actually react ni dana wen gini wangu chamo marom wen yana wa kar ngara chinga yor wangu ko kire taban ti bo ken mo na ko yor la ko nyamo ko no ngu no ka so eni en dua en wang o yang ton pa de chane ko ne wer no dano duong Okay. At nung ikara ma muni lo lunga ni ngani hunter and gather society.
ubero kachiel, ku hunting kachiel, ku chamo kachiel. Lakin kira mungkin te karene. It kari dara pori gi maro sharing gi neighbor tugi. Well, I remember what the kira dongo. 1990 to 1993 ne. What chamo mer waluo neighbor. Chini ane ma di chamo kero ye. We deg ma pat kun ma di what chamo gi neighbors kine. Lakin kira tu don't put it here. In 2025, well, you think you got a lot of society mun a lot of tradition mun. Kiriga eni ko bedongo loka taban nano kirga mu be no taban meni chamtie and then no ti gangi no by now no ko be dong gangi dong ollo je ko dong ge pin mo baraj mo ko dong yap ki meni tie ngo gi dong tana no kum ki meni luo nana wai so ngan ma dong chamo ki family ba kana bi ndo wele beri ni a chama la kinong me luo ne ba o chamo rip ko no chiel dong by now no pege dong ko be pege dong Okay. Gilwa Go ahead. Cody. Ina but what given about long ball. Maybe Alice can remember. Yeah, boni munu gimatie look like a corn thingy. More neat lokera ye Cody, right? Munu taban munu giba chile ria kano kwe we kari dongo pa tan ko ber ka baleng. Lo jama o weng ya perdi dollar dana ko. So ko dera ni boy ko lo ker lum lo ria ko king matek. Mosi lo ko di pool taban. Nana karon karam wan pulong tie dong lo tongo gi nong bo nong poro pe nong en lo bir wang o kinyo zaro en lo bir wang o gini lo bir wang o ka dong gene parma mo gene ko digo dong lo oni ko penga pingol oni ko we kono mo dong ko nyiga po pore dana mo lo tin matina kono gi yer I don't know lo oni polo gene lo oni ko gini to mun nyurong kar me pur pulong chok non lo tongo bo dana biro pulong Muno ya ma chelo. Amiro penyo ningo. Katimo agriculture harvesting will kuniti sow crops. Season it tie gini. Ikar chane ki sow seed too. Wang chane tie madonga, right? Kat you don't donga who harvest. Munu kono nina karma kot chue ke I guess. I'm assuming no so tie moist. Season ero tumora nyo draru bino pinya tuara. And method ero kirane bor wal kirane idero mi safe for gina karma laj nyoka family duong community dana duong lo tia piro dana wen gani ero tumora kiro challenges ngoma tia bino bodano kadum chomo tumora podi tia kor season mi harvest mokene ngoti me way back ke ba jol karo chane taban inongone kej mako in no in pe maro tij patek Paul special waka wa mon mo no pono no kwanya wala chiel gini no pu pe ki pur patek la kinga juba no mutegi chal we go twa gi ngo gini inongo cham pero dongo wa ba do pur no ko ma ki keri boni munu ma nok mun me ko di ken pul men pe lo kero giba pat ko lo kero puli ken ngo men ko bel pes lo kere daro but taban borwa wan neno ka ga po duong inongo ni ti nong mo lo go lo ci charro ko tan neno gine duong marat cho lo charro mo lo ci welo mo ko ge dag gi ngo ge ba di no mer ke mer ma ga dano kar ka ki ma ga dano ke ma ga dano kar ma no ko chue ko no tie cho po dag no duong ino non kuona mo ko batiri lakini lo tiro de kwa dit lo tiro de kwa dit dong en mo ko dong lo nango nyo mo ko don kuona batiri dong so deg dong ma mere dong ie dong and then ka mo ko lo puru guana dong lo tiro lo bogo lo miena ko ker tel kuon ka lo chamo mene so the down mele ndi yes down di in ikio do ko money ka do ko chira da Taban season kuja tiebe puruga anyogi iduma reyo nya deg do pura nyogi ro iduma anyogi go tum lu chaka puru en ngo gi don kenyo ipuru ngo
Kalo chaka lo pur nyim. Ka nyim tum nong lo pur ka bi. And sisu yana wang tie taban nyim lo pur always duma boro tum kere duma bongwen. Kadong ke pur do tuwa duma bongwen nong check pa be ke dong ko. And then taban pa jong gang kuja taban nyim mene nyim lo pur te gang ko nyim lo koyo lume lo wang ko. Mata juba tanga onyo jo ywa ge ni chero ge koyo wang lum chane go ba no po lum bon wang no po di tengi lo puro ko be jal ko so kama jo bino ma kare por egene ilum chane ko gini beru gi munu no pe wang wang ko ka eno bi wang no le taban lume manong no o to bo dong ne no wai gi kor ba ge no to bo dong kala wang gi no pe wang ko chal ba lengo wang bero ra ban no so ko puro no yom munu ki par riya ko ba chulo no ke ne no wai munen nyimpe lo pur ka ba no pur ka kar ko lo pur bes ka ba di fresh ka ba nyen karong nyim ki kwanye no nyim ko dong yerong ka nyim enong lo pur kal ka tien nyim lo pur kal di ka bi dong ka bi mere ron pur wote ba ka ma ken yala kal mene en lo puri ka ba nyim ko kwanye yene lo pur kal ye mun kal mene ken so kal tawan kal pe mero to ba duong karong nyim no o kwanye no taba no odoyo ke nyo ko dong akar leng karong pur kalong ino kal aba leng do no ke dong mo ya ma chuli te ke de gini I don't know. I'm in opinion in okay, Daryl, right? Can you explain both Lotini to a man, Mathieu, America, can you overseas, come on, can Maggie pay Africa? Kagechero. Daryl, is it Daryl in a form of Kaimera explain igi ni kamalo gwa ye chiamange kamalo gwa chiamye kani America fridge. Yeah. And pantry gitie kakero chiamgi. So how do you explain Daryl bolotini man ma itwa man matia dong wa kan kagechero gang? How can you explain Daryl gi bolotini? more or less taban enni nana way roma chal pantry ni kamalo gwo yen cham gi kene wil ba duong gi ngo gi ane boro kuja en ka ba ini gwo ka cham taban mono awa pantry entido fridge gi kono ngo gi wen taban gwa para ko ya mono ka ba gwo cham taban nana way ane wa when the fridge go is go with the pantry little bit taban mono ka di ba fridge taban mono giba dry fridge taban mono giba bale ko taban awak kero yani lakin pantry taban mono yes ikere giba di dry whatever kere kan mono ro maro dal dar bro kuya Okay. Yeah. Kiro ka ugna u harvest ga kwanyo ga u keri dera wala kono bor munu mera tia protect e kara mo ko tie kiro le mo ko bino mi chamo kiro ga ni ho gidi dera wala only ka tie podi gna dera ne garo mo chama non ko yo karo chir kuno yo pero chama na ba gana le ma kan ro mo chama ma dera ban lo gena ko lo go gino ma tek ka gi go do ko lo pu ko ki che diang ma tek so nyiga men pero mo ogi ya taban yala ka ba gini bere ni do men lo chuyo gi a chinde re lo chuyo gi na lo araba lo kero ki lumo ko lo pu yo ba be ka lo yubu wiye taban men yala ke mero kwanya taban ti ya ko yo special me ajere me ya bone taban i ya bo ero malo ke ere de dar kuno gi be ere men te so le chamo oge ko kormene go oge mene ko kare kor chweni ni kormene oge ko between that or neighbors lo ko bino tuer kwalo ga gi dera beri wala gi kwalo ko lo kuo mo gi kwalo gi mar kwalo no potie por munu be no ke tie anyugi ma no poro cheg lo muore lo tor ma no ni lo kuo mo chiro dwayo gi kwala ken gi bano ti dero gi ba jok yelo kwala ko gi kwala ko so gi mo la ha chiro gang lady kono ipa joge kuja maybe gamo gol bir kala ha
kid system it put in place will pin mo ga lo a cha lo gi technology a jog dong ari ki technology ba pat mena boro ko yakade penyo loje tawan podi any technology ma bera ma deep pot but still kaga ne tie podi opuru ne opuru ba ditie it fail won't be there ko bon be there taban ko be wo ko bala ko do man pera mo kere orba ini buru edong taban wang ma is at least ke pura dit wang ma e yo there ka go na ma be unless ka go ahead unless ka go o tie chwal muno me no duan get ko donc muni ramo kere get or mo pat or no ini buru ko it's ready on going to chwalong yes maybe go ramo go lakin most the time dan go guy there remember ya mono wati kira dongo kuja ne mam to tigi fan kuja kena pass limo kuja kira ya chono diho before uchiro biniga kwan uchiri poro konyo mam giti magamo poro do ga mo loka no uchiri gan kon the weekend you spend the whole day kuja iporo right tamani ite kare dan put use lotini tugi wele dong man lotia use I don't know. Dana da kono giti kono what do you call a tractor? Mi poro la lunga ngane. tractor Kirgari lo use dom wale pori gina. Lotini dana use lotini to do tools were resource. Mi konya kini poro. Itamane. acha nino no gango ola chayo is coming yes yeah ni using dana taban I think one young kiba jog yes wa puru but wa puru kar message wa manongo gang kwan nong pere kawa puru onyo at the weekend ichiri puru lakin nga gang kwan tetwan tiyo ko digo son gang kwan ko digo so kara chiri poro ma dodong ino mono mira pelatin po kwan munu giba wa chabo kana especially la nyira kuja nano back way young chone to mara chwala do wo gang kwan nana wai so lu na nyira dong lo mara gingi bega ti gangi ngoge o wa no ni kwan bero nok bolo tena nyira to yang chon chane nana wai mosi lo mara chwala wo gang kwan do mun giba no lo to to agite maraj nana wai mun giba raj ba na anyira ma cheri porro anyira no bero tero ki chiri poro ki ngoge yes mosi lo yang chon chan lo mara kena anyira wo mal chwala gang kwan munu chon ke ba don karamo no yes dana wang dana wang no chiri gang kwan tawan karme yueo ti batek no do poro ki gang kwan ma gang ka cha tie o chiri poro ka pore chok o ji kana system of berotie no itie say for example ipegi family ma deep iti the community like in family perite you take it in just in kono ge daka perike latin maybe a couple of kids we grow gam kuma tiri ngopere matiri we grow gi more special crop more lakin we need gi more kene from somebody we to trading ono chena tie we to trading system of berotie trading we trade kono chum trading chum ka tigi tomato lakin ini grow onion what to trading ka need kono gi mogi iri ono cheno berotie wa yang chon wala dano trading chum to make sure gitegi gawan magi need mitedo kono me hekena go on wala hello hello we lost him hello yeah itu era winyan winyan yeah ikar chane chene mere tiban nok lakin mostly you don't trade taban tal nyanya gini we don't grow a lot yeah dana ge manok mostly kar chane dana chero yire itu mo bo ku ya dana chero dana tero nyim
gilo yo ka gulu ni taban me nyobo kong me nyobo kong ge chal me kero pi bangi taban yer bano chwe gulu be yire so ba jok ai kenyo do tero nyim gilo yo ka gulu ibino ka gulu mako gino mangi kela gulu kenyo gidok nyim tan ba jok chero nyima duong munu gi bobe re neno tie odogo ka chal trading gi moko ne yes eromo lojo moko ka bi ilojo gi kal el munu gi ba munu tiba within manok pe diti ket ko Okay. pe tie eni ke gana ajer pa jok tiba within Mana Okay, ko munya gibo that tour, you know, that tour no chira ko gang. To bero pa jok ku gi Uganda karamalach for duga. ai hawi O bero ka wajoningo Dano dia try to tame mass production and agriculture and munu kono harvesting but me grow gane. Lakin infrastructure ne pay my bear. I know I can't remember you want to put it gang lately, right? bajere Nungamiro nero kani manung dano tia grow gama duong gitimunung do business gitimunung do enterprise tia konyo gini ni lakin munu dogo ko yabo yo ini dong mitimo mass production gi trading in maybe kono Uganda gi Kenya wala gamgo mi twere terne market Uganda gi nga gene mun kono no tia yibu yo were dong dano chaka lojo not only jam but na gitia lojo lep gitia lojo bene nyom intermarriage giga mo ma pat matie no logo culture tua tradition tua pien mandong wati 2025 dana dong gitia move giwi lobo gi miro yabo yo mi join market moko we wa develop in chaljo moko ne I was wondering kono mandong dano te timo mass production mi tero ga kono market madi kono Uganda wala Kenya wala ingeoko Kidbana ni ange kere koni by now taban our country now in chaos na why so yeah pin bero na lwanya kan pete gi mo be ba kano our country of ga kere yang chon pa jog yang chon taban watero ga to juba okay watero ga ko pa jog actually era kenyo weng chama age era chul ma chiri juba to read no actually ba no tika pero juba no but now no mingi moon in taban no this thing is not up. It's not normal there. Right. Pinra, you're right. Document down luar purong, punong pura na kagenta ban na way by now. So compare now nong ko beri champino ki Uganda instead wako bini you actually the one. Champino ki Uganda fresh. Even the green kade deck ngong way. To kele through Uganda ko beri. To tere juba. But one yang ton tar manon wen pain way. Guana agi kenyo nyim agi kenyo gimoy ken agi lo bachele chiri juba no. Was really good now. okay Yeah, no lori bino chano luogi chamgi yara choli. Eri juba. Ano ko gag mo na pere bag pin be why by now no pa jog zaro. You can even wala no I na man pa jog ko. Karba en mo nyong dana espelo do no gang dana chaga do ko. Di the second mo na regane ma yebo bala na wa. Pa jog no dana wen ye majlia le gang kama ken majong no tie no. People are using the solar. So dana ponye ba duong no ngani, you see? Ot men dum no no do wen no ki pa jog. Pa jog kan ko e er ma chuli wen no. Ot lum no bere pere. Bad. Nan pe ti dana ore ngi Uganda wen. So then go back. Yeah. I don't know. I'm not opinion you chill. I don't know. Gonna will be off topic. But think about I don't know if katika time or not. I'm not opinion look minimum since Komberi one rubel. Okay. One rubel Uganda Congolese bene kuja Jokanywe Pinwa rubel or the Sudan kuja. Madana when tie in the same spot. And I'm opinion look me lotini to a man matieka dong komberi matinoni. Hi zed kiloma yang lo wajani kanyum inyomo particular gene tribe kachal wan pa jockey sometime and then a dega tie
in some point kanga mo nyomo kweni nyomo kama pa dogola mapat ingeo jomo kene watani kono jo erin wanjo mekegi ko or a dega mo tie wa young from a long time ago muna kera iwa but actually ka gimo wa young time wa young like generation to generation lakin podi lo tie ka yuayo ne lo kelo ka an kumbera chera wana nyome ki obo lakin lo mo tie ka bino koni ka dio love pa dana rio baki maro kumgi nia ngat erni yang wan nyome kegi ko kono kwargi yang otimo something angeo ko kaki erni podi tia time how can we change that waloko nini cause lotini tu aman matia dongo kanyi di America kanyi probably they're gonna go back home or love you know love come on can does not mean particularly patanga and love no can you know you're gonna find love somewhere else so kidoga eroni kapoditi atime kumbedi anything is possible twero lohe ki time kono kingo I don't know cause munu gimatie ati glotina nyira so I want to know koni kakelo problem lotini kai say America kanyi kono love pere ki gengo ni ini nyomo ngat erniko there's a possibility ni ki kwerni pa nyomo ngat erana nego komao so kidoga ero watwero change ni or prevent from happening kapoditi atime kombe and what is the reason pingolotie ka yuayo gama wa young a long time ago podi lotia kelone in a present munu gama kar in the past so angeo ko kai twero I don't know konyo one more man no mingeo ne okay lo pere timambe taban nyom malo way nyom mi taban kakar pege nana way nyom ine chero kama ken and then ga mo mateme within borwa wana chwele ken wa kanan mo just gibate mai mate in individual pe choko wi kaka wen chal pa jong mer pe nyom bo nyom pe nyom pa ni kwara ko uno individual problem mana ti bananok one wa nyom maduong especially one ko bo wa nyom maduong mara kargi pa ni kwara man wa nyom maduong right even up to now nyom is still going on but ka issue mo tie twindan wa waraj but no pero mo gengo the entire pa joko mer pa joko nyom pa ni kwara ko no that will not happen even ang pa jog yang chon gi picho ko bo mun gi bang chon no mene por wo ben yo ne pene por pege mun gi bage pa jog lo ko bo wa yang chon but ilo kum nyom there's no any gibo ma gaon ya nyom pege lo tena dana nyomata pete gibo ma lo gaon pe unless gibo lo gaon ni ka dogo la baraj mal wanu no gwari no gitigi yat ala ten ini cher kanya ka raj yes ene taban mun lo tia gaon ingi kaba te danger ana wa ini cher mer kon kun la kinga no cha kanwal kunu lo tena per dig mal biyara un jopalo yat so lo don pe mer wunya ene digi bo hotem bolo tena tugi boli kwaya but tamum nyom dana mer gi nyomata that why then men actually kero conference ngachiel taban but no issue mo wat tena ni tie lakin peramo generating weng entire dogola man chano perpo nya no will not happen yeah so when it come in a point of ginemi cholo look say diary is that different ki nyomo from different tribe or ki nyomo ki actually nyo dogola mapat lo neno in mapat nyo lo toro will very different cause you're outsider from Guinea jo clan eroni wala tie gamaro o yubo Pacific ma cause aneno a few times I winya ba witness ke wanga dano tia complain neya ngari otoro kono look maduong ngari kono otoro man too much kono I don't know the difference but dano complain
Ang'eyo ko ka ng'at manong'o nyomo, se onyomo pajok wel tugi pat, o pajok onyomo pani kwara wel tugi pat, o me onyomo agor wel tugi pat. Ang'eyo ko ka ki eroni ti atime, wala dana just feel like you say, no munu tie Pacific problem mo manong tie twin tribe mo gimo manong chero all over ko. So I don't know look me looky because I win you. Dana here complain maduong. So whether Yeah. Dana mo very understanding your Latino very understanding while they grow, nigi erone is not like that. Muno particular Dana twin Dana manong wakati papat nyongan money primero nyom erone time, or that's the rule of marriage. Muno just I don't know. Okay. Yeah, again, pay tika kara. Way back, any conference got tika bino actually dugala bear when you take rule ni. Especially Burakan and Miro nyomo be uniform no. Actually bino gi wele. But don't take a ballet individually. Wele pa jog mo mene tor maro. Pa jog ben tor. O bobo ke me tor maro bo ke me tor pe. So ngamanu bi wel per ba enong finya miro. But actually miro kiba sana miro ne no miro dan nyombe di uniform wek no. Peori am lotina ube tu aman matika dongo maka tino winya kamane tino chula about 50,000. Ngone. Pa pere acara kwanya mono. Mono dar men no. So nyom idogo la bere weng yap kono ba jog nyoma tidi ko bad lu wa twin ngate. Example an gino tem barkan tan arayo. Dana bongori gana weng wakeru very low. And then karma ginyomo achiro munu play team gina goro. The thing is really very low. Yeah. Munung to ito individual nga barong ti pete greedy pe tamo kanga pa tampi chene. Muna ya raj lakin to ento ki tamo pi mar pa jinga na reyo enoni. Lo chen makari gam chen roman ma ini gin ki chwin pe yomi mari tuki ko. Lakin in gonna do better in ita chamane. Nga mati ka benefiting. Nobody. But then a reyo enoni taman munu gin better for life for years and years and years and years. So ye ka gen bero gitika moving forward ba twingi yomi mari tugi ime me no actually wa yana no to ka beto baba ta ka i mara te ina mabe igwo nyaar ba mabe twingi yom but cha bo ken no juba ken wo kwan chen madit ka anywa te kom latin pa ikom nyaage so chaman wo ko no ja ko lo le mi wel madit ya bo ken kede but ka unu bera be oro bero ta ka bere tutu be ta ka mar ta ka pere mara chware obero be nyomi kiwano mero beri uniform lakini on dana on to individually tiba wali kere dana ma to wo per an mero non na wa man meeting bero iduma par ciel aget bera lena e the same por kelo en log be nyom jaro yeah kelo nyom mero wang wana chuli wo nyom no ber uniform lakini ka jero outside on taman the culture ba jurman ma in merne you have to follow ka in kwanyo wa lo tuko kwanya chuli in wa before kalja ba chuli daban kiba chuli miro kede do gola ge kono ngoge lakin on kichero bol do gola ge ni pega dinga ngi men gi pegi lo ma nyera chuli do gola pega lakin ke kwanya nyer tugi wangi timo daban non yes yeah, just for the generation one matter we can do it any other day even 30 minutes is really good, you know. And then matter I will be checking gamo manangeko so we can discuss it too. Okay. Aye. Yeah. Gena merwa giwan okay? Ikan merwa giwan. I can't mute no Latinko. Yeah, probably and Latin. Okay. Yeah, and Kimuno, and one morning what you worry. What better kind for a long time. Lutins most of them we have them here. So Chalotina will be they will get confused. Not just here in America, Latin Ghana will confuse them. Because now Gimagu is different, or Gimatia Temegang is different. So they need to have understanding. Keep minyom.
keep me deal with what's going on. Chan. Chene is chene. Inge ko nga erono chene pero nini. No, Nani ma opini twin and money. Mi maro anyaha monyo mi mara wubi mo. Yeah, they will love themselves. Lakin chene maron koni lo cherokat Okay. 1 millionaire. minute, a boy, 1 minute. Oh, okay. Mm. Yeah. Dera, wapo in very, very insightful. Wapo in Maraj. And for joining us again, My it's bad, not easy. my bad. What part in my bad, not my right. I beg. Oh, wapo in my bed. Mhm. Excuse me. Jotua, we join one again, Diggy. At some point, we're gonna check a session more kinda. But there wapo my tag. I should say that instead. We'll connect with you again. Hopefully you have some information for us. Wapo info even responding. Pin Jumogi Yeah. responding, Eko. What Wapo. part, my tech. What part? Have a good night, guys. Yeah, good night. Bye, world. Mm.